Azira ngo murai. Lakini ndoraje ko discover ngirianga obo walkie-talkie mbole. Korega sana. Ora konye sana. Samangana communication. Yaza edomia. Chinga kichionsi. Era no muya. Obuyo bwaye no bwakale na kale. Wanjani bwaye bwatwisanire. Mabera ena yogo kumia. Kwele kabisa. Era no murwa kale. Na inde no mochia kale. No alenge. Na ale bono. Na inde nabeo. Kale na kale. Inga gentonke yogi atonge twasense yo nyatayere. Kati nero mochaki obyonsi nero tonge tigoro nense ne byonsi biraroro. Ngakiyo ane gotebe ememo. Abuo mochaka no dialege olingana. Elingana liya ingenango. Na Nyasaye. Ligana linyana ningo. Iliya lenge Nyasaye. Yohana yamemo. Kile getoke katongo gwetera siringaneli. Yohana yeli tangani gosereli. Yohana nyene. Injili. Yohana Injili. Ntobugata nende Yohana Elia bosio. Na marube. Na maru. Maru ngulita maru ali ono. Ngate Yohana. Amanyere. Nero Yohana mu batili murai. Yo batisi no mu out. Kwete. Taiboya. No. Musina ero li mutu oye musubati bwa roda sabete. Ngango mutu oyo Yohana. Hata bantu ni bikone. Anataka nduru bwana. Lakini wana kero monda usaba mutu wo mondo dada. Ikonata tu mondo yame moyo. But do you know what I make out of it? Ekirenga kiao ya ikire gwakorire mission watongere twasense. Ndio. You just fade off. Nyasaye natongetekera omonto nekirenga atagetekeranie nse. Nekero kwagekiranirie. You just go. Igasi ya Yohana ya erete buna Yesu agitega. Ekiagera gato betu aronge yobu aronge yo aranie. Abatiza abantu kyara ko batebinga narogoja. Njeko batiza sa maji lakini oyo goja abatiza so moikaro molero. Yokolengana. Ekera agitaka makubatangaza kabatenga behold the lamb of the Lord who takes away the sins of the world. Royo nare ko batebya. Igobali barairo bakore mission. Li rumali ga confirm. Kero li ya confirm kuru abuntu riko gumoga no Yohana by the way. Taliga baraire bakore mission. Nabona boli. Ase chimbera my friend ro abantu babwate chi idea chikukunywa tajete okorera gasi lakini bari nacho. Chinyomba chitana kororoka na chi map no chira mongo y'abantu baraira ase chigirevu yata. Igenteke nenkelinga ki muntu ndali atebetenga ki. There are two greatest days in a human person, in a person's life. Number one, lituko kwa ibole tuna. Number two, lituko ramanye why. Lituko ramanye why na lituko ramanye purpose ya ibole sense enerie na endonya kole. Obe to manya stina bogo survive na end stina bogo kurakini utakire ntie mission kwa chita sense. Ngwa chita sense ochanda abantu. Nataka kuboli swali gedera kintu. Ngwa chita sense ko abantu ngai. Igandi kuboli swali nango boli. Ndabugwa ko liboli ali korwe. Lirume yana. Ngakiboro ko ko bajaga abarairese babwate birekere bakebye. Ndate banga ndabanya lakini I know of people who've died without fulfilling their dreams. No, kwataka gi. Whether nata kere toro kwaraje gukwana. Namachikorenga ringa kwakara kwa manyanga gi. The way njira Nyasaye atungeta abantu kiro muntu namweto mochokoye. Trust you me, buried are people with songs in their heads they never sang. Bakotera ali sebale. Bono bacheti kutumeke ke Nyasaye baita sense. And that is why the parable of the talents comes in. Ekeroka homo na gojate yega chitalanta rako ete my brother. Agia saba sikenya. Te pasó esa magazeti ya musiki. Chitalanta rako ete ikwirete. Asaba sikenya marene. Tibura muzio bibiri. Korati ikwirete chitalanta. Aya era. Yaro zi. Ya ana digeti. Ena kuomete kama ya numo tokorura. Kaya visa. Intaga. Era ujigali. Era kabaigo. Mente uri wadi jijigi. Nado abwe tukirike kurura gi ababugate mapeteru. Ngano aye bali batabuaji, kabali batabuaji. Ngano anye kiriye ke bakabua. Abuaji baguru. Tigale birati. Please be ajazae. Agira nega, ito vile ko rezera gubia. Umuntu lienda yenda jiri, agera agure. Abantu bagujana batete chiveso. Umuntu bazikiri gagure.
abantu bacho lunch breakfast na sapa bakora no kiriko jakia yani kiri tukiara bono no ende matoko jakero okugarigita ndaro rugendo ndo chiburuzili kubeka matomori kumuraje bantu bakaterera bageni baikire kiriko ja batibirogo ekia to jara kwaya. Very serious, I'm telling you, very serious. It's a principle get the colleague should understand. Na ende by the way pakara na banta babwate chibesa chuko kumi brigadier banta bana na bana babwate bangi kwa kuma wana kuubsabu yete kidoje akili raja kwa ile police bige yokora inkie ke ko yake gedrede tena banya za balance the ecosystem ji ayego aba bona batabwate kende bi they have time to make children aba babwate chibesa kasi they are busy managing their business akili nkolengere bale ekero bwato the time yokorosia bange nkolengere bale kangi baje kulia abo no batana wake savu otake akibokole. That's why one family planning education is very relevant. Mubwate gasara motivational speaker. Naba semi. Na nchire njira tu atakiri e program rero. Nabonya sa papa se tukwana ego. To kumanya ngonya ore information is come. Na ndege ndo nyasaba ngi to gonchora. Ya to gonchora. To kujara ukieba chira. Yona akatema kueba cha. Kasi mkwa kale da yora kile za kija jere. Ya brother to kumira mara gaki. Ti ancora che vorrei ancora da se meli che viso. My friend, take it. Oi capi. Meli de gacha medana. Vai to che kubia. Abantu bali pare che meli mi baga intervento bios con meli. Usi mesigo mai de kiangi. Meli. E mesigo Russia. E meli ya engeiru. E kanga tata pi. Pake karo baga give up. Ngoje to ko bata yiba kimondolia. Aya ngase ba ko monyora tatu raira to ko pamba na igora digo. Omondole te bezala lero gonna. Aki raira tata tuto kugora. Naliacha ko batenga yendo mokora. Nandi meta kianya ore television indu te inu yanja. Monyora mwese. Ko aburuta ibe, no ba ite ko nyora desu. O ba yote desu. Manyabone ketambo kirokia yona, ke kaleta bakasara ya bantu barengi innocent misigo ya vegasira. No le tsivali bali kujia. Obo bebu ao no bo kwamba livake kenyoleke kiba. Pake family ere innocent. Tata, no mugusie no harusi tekatanga teriko kweta beregeti. Very good. Tekatoka na sama gazeti. Igakorukwa Nyasaye. Kweli kabisa tuzabe magazetini bwana. Tusamehe tafadhali ni Friday yego so. Ndivyo hali ilivyo. Nejera tore kuri yo kubeke ochake ikendi ya sinchira ya bene. Kiagero muganura maligaro na mange kai magazeti. Tukotya naze. Maduro mugano yo mubuko. Yo mubwe kuraze gazeti. Invite azemba gazeti ya no mugano yo mubuko. Asante. Asante sana Kate kuruchini samo chili chama sobeti ya wante mini kusalimia sana. Nimesalimika sana. Umotega linara iga. Undi gire message yetu. Kwanza namo swati na kurukunga Tabitha Mugire. Ndio. Wote bana wasikiliza sana. Na my dad Jobesh Mugire na my mom Eunice. Ndio. Na around ikira iga. Ndio kwa naleta lia era kintegera. Salimia twin yako hapo. Huyo ni nani? Show yenu naipenda sana. You always make my day. Maskani nyumbani. Nijaribu kusikiza kwa makini kutaka kujua. Ya Mungu ni mengi bro. Ni kweli. Wanasema ya kuku ni mayai. Ndio bana. Soja tuzama Mungu anarokoro kuogeto mwana ostera kurisemo jiri chenya magasanero nteviringa ngondere sana Ronald Mayaka Brigadier. By the way asakuru kunga Kiwanda ngai. Kiwanda kate na wage konga kururiwa ma. Eruti kate nere iyo nkobande Kiwanda primary nero. Nkobanda bwa Kiwanda primary munango. Abono bwe ngoko kamiri yugukwana. Abantu bale ruti iyo baragokonye chesire ikurubwe ngo kalia omugaka gekonge gagukuyeria amabuko ga junction ya kogenda aligoma gekonge na gukurututira alia no nyamveru ndikanumbu wangu mungino gekonge bagutukiruje iyo Kiwanda bono nkapi Kiwanda bono nkoba bono no gekonge bona nyene. Asante linga ni bone direction kia nana go jionje fa aye bono linga bra gekonge umuntu urakwira subu ngo naende guikobo mwango tata iti muntu kuliya bwango gekonge gijana igonto igwani kya jitika jitikuliya bono subu wangu muranyorane tuigie magazetini bwana gekonge ro igwete lera bantu bakigwanira ubiri
Momo bage bitungu. Momo bage bitungu. Nibwate jaro tuba. Demme si mubutu mumu na jire mo maje uzira asibigete. Umoga diga jire boy kede yes. This my first time. Waswali go malero. Kwa kwa mmoja moto ripoti gazeti ya Taifa Leo tariki leo namba 25 na mocho motinyo yo sito mwaka 2026. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Gazeti kwa bako kwa nenea The Daily Nation tariki ya 25 na mocho motinyo gatano na limo mwaka 2026 litukulia Ijumaa. Eigoso furahi day. Toko tebango yo koigosa. Tiga igose. No yo koigoso. Tiga igose. Igoro yao. Wale tikora njo tige kenyuli kiasi ni sawa. Kora beke pinya bantu baroje igoro yao. Wala kunie kiara bantu barorenkereki igoro yao. Lenda sana. Asa masikania manene tupatie headline. Muganora na tuate vanoyo mo. Eno yomo by the way. Lockdown. Hiyo ndio headline ya The Daily Nation. Lockdown. Kieke? Tatali tanga ninda ateba ngonu mugano mulikere kuru ase page entanga ni paka ase page 12. Koru page 1 mpaka page 12. Yeah, wono ga igana kibito discuss ya igatukura magana yigazeti. Litukuri gorongi kiabete. Tata ni igoro yokoro bekana kwabete ko kwarekana litukuria igoro. Ndio. Igoro. Homa ito goiko manya buno ukwereria. Egereria ebinte birabeta bauti. Correct. Front page ga iga gebegete tate bichaga esengenge. Ye jinguru jo murerebe kirase jipara jigoso ali ase para enene goso parliament. Ero bana aliti ba bungalia. Iga bana aliti kirase. Ikiagere nyora 2024. Yes. Gen Z mba binye tibagaso ase bunge. I think ya serikali gasomere zoni nene sana. Koruli tukelio. Ndio. Maandamano no sia korobeli wakonyora parliament bakubeka kisengenge chirichia chiestima. Nero ndo chebekire ga igase yabetereretie chi family chirichia bali basire tia magimabo kero korobekana kwa bete 2024. Ndio. Yaba beterereti bakabekirira mauga ali ekenyori bare gocha kubeka asese ngengeria. Ebicha ndo chegera se front page ase gazeti ya The Daily Nation ngana kia banyanyimbo basiege to mujio Nairobi completely. Iko basiege tata jipara chionzi jigo so ime mujio Nairobi gasiye kabenkongu sana brigadier. Egasiye kabenkongu. I know abantu bari batachete gasha sengencho ya Definitely. So was it a holiday or not a holiday? Hano mutimo goto getoga an ungazetted holiday. Kegere president yare namuro chekale Bomas yalia. Okuna koligi kinta ketenge kuanere separate. Okuna koligi linganga kyubwa kachibwa Bomas of Kenya bogendret. President yare nyorere bintu bune bibiko bwatera ni ense ya Kenya lakini konyora akole enteke yao. If you've been very observant. But what I expected a very special speech kuru wase president naende atige public forums gete nini. Yes. Igenteke kira araera because for real Kenyans were mourning and remembering abantu bakwete in 2024. Ekero botoko represent ko inspect project. And to me it means ekimoko inu kana bakora njene gasingendret. And what because it's the same thing kia beteria abana bayete nani na bolitia utumishi abana bayete utumishi ekamanya go coincide ngekera abana bayete babu hata gwendelia mambi babu ate national prayer breakfast, not even a condolence ya kwane tu oronga tu iguro robot rorega na ile tiatora maintain a moment of silence. Nariko na konengeringa maybe asechi kanisa maybe president ngayaje bari gotoka one of the churches badedikira amasabo bakora amasabo kubwatekana n'abana bali maybe basiri 2024 n'eki family giriye ko kiremia buna umurayi bweze no nariko nakorengereria ne buno omuntu buno mo Kenya, you see, so haikwezekana hivyo no arenge kuna ko inspect ya project ya Bomas of Kenya Nairobi koranga kiegenderete amagacha kuja kwire bilioni 42 mugano yongana ki muchu Nairobi osiege tukabisa gora sepeji akabere ka sepeji katata se gazeti ya The Daily Nation ngana ki abanta bange basi nyutugo ikirana na so bonchori bwabo ne meremo kubwatekana no siekwa ku muchu Nairobi. Ilikuwa kazi ngumu. Ase headline gazeti ya Taifa Leo, Nairobi yafungwa. Ndivyo hivyo. Nairobi yafungwa.
aiga osakurigereria chipara chonsi goswa ime umucho Nairobi go chiasie getupi abanyanyimbo go barenge kirase. I think korengana bura ntare korora barai babanyanyimbo aiga Kenya igo bari gotebanga ni kama department ya police mbuye yebangete and to some extent imbaikeranetie ikirenga kiabo gyokonekinga ngoreta barobotware rumense ya Kenya lakini yogo sie kuchiparo kwego tebekananga kolema minchairi chiko because ikigambiro nki arwete gochika gaiga igoro ya magana yoko beka amagwaya para na gotenenia operations chechi para ndio in case of such an instance in fact no magana umulekere gaiga ndo cha page ya gatano na lima sega zete ya the Daily Nation mugano ina nemaega kechi bicanji bekere gaiga ngechi page ibere igoro ngana kyukurobekana kwa bete ko kolekana sinsemo ao imense ya Kenya asendo chega iga barayi bensemelie kwamireria serikali ndio besogete babwata maguga gaiga na kubwata namwe ne family kiti cya bali basiritia magima bokobeka maguga yaga kubainyora nalia separa ya parliament actually umugano inate bagora sipicha kabiri n'abanyanyimbo baikiranetie gerenga kyabo gyo gosieka umucho Nairobi kabisa kubwatekana no kurobekana gwa Gen Z at the same time sipicha ya kabiri bwa toroboti kurwase county ya Kisumu umuchi omone no Kisumu asekotebekananga kurobekana nkoe negative libageria basaye bairete libagali nene kogenda ko register as voters kweli kabisa so na haruri Kisumu at least wamesoma sana ikirusa kuligo Nyanza general imesoma sana ikirumate Kisumu yasali gusana especially post election violence igasali gusana I think buna ya irachinga kikorosigwa nabo bacha kumanyanga bintu byitumbita kiri gusaligwa so kwa kiasi fulani barabumba chieti korobekana kunde gwansiri bageria basaye go bachiete kwelikia kwa baba akichikura na mangana buna yorobotura sepichi ya kabira at the same time bichi ya kabira bwa toroboti ngakimura iwense ya Kenya Mosque Dr. William Ruto achiete koraligiringa ki ubwagachi bwa Bomas of Kenya Nairobi bogendererete peji ya taona kabira ne bwa tomagano ngana ki tianya some munirikire justice out of reach for families of June 25th victims 2 years on. Yani chi family cy'abantu bali baba Kenya bali basiritia magimabo rekero gyo korobekana kwigaga wa 2024 ndio wikira bono mbana konyora bwene bwabo justice undite unakwiruruge tambo kirasenye chiyobo bobo undite yona kubwatunga na korete gento gete kyerire tugosira ku muntu they are just in suspense onumuganura sepecha akabere asepecha gatatu gazeti ya Taifa la Nebwa toroboti ngaki Inspector General of Police Douglas Kanja aereira subu imenga ngaki abanyanyimbo baikaranetie ire yoko ene kinga balimirie ebirengereri bya guns bali batagete ko sona na samandamano ndekoleto muchando imense ya Kenya the same time ngwate bumugano iyo igoro yabarayi bense milio komereria serikali ngakira baro baso tase ukorobekana wa Gen Z ime yumucho Nairobi epecha gatano gatatu bwatu mugano getore very sensitive banga it was a trap no motego renge ujinzema batebanga why Gashagwa kept off anniversary demos yego tebekananga Rigathi Gashagwa ndio oyo gorengo motego ujia se Rigathi Gashagwa na supporters baye enjira gwaro jabanyanyimbo bero beretie nkwaro jabande batabegeti uniform rangiri bale jipigipigi goro bagotia jore bintu kwa baroje aliamua bwana kubaki wa Munyoro but ekerogotega statement yeri Gashagwa watoka before maandamano yaje ko bagati y'abantu baye bakozide gutagendo ndio na what information ustabwata information alikuwa na ujumbe na alisema alikuwa na ujumbe kabisa na ru statement kurwa Munyoro alia so intelligence ya hitima itika kiyo kwa lemiremo because njanya it has never gotten it wrong inagonga ndipo ni kama Raila Odinga ingakinerera ariko nyora intelligence gete bakosi nyunga na kyakoro manye binte bibire very secretive bya serikali so bado naboko tware moli ase naboko tware loyalist ya bwana ase epechi ya kane gazeti ya Taifa la Nebwa toroboti ngakikema gya ODM bono batagete na barabu babwatiraniwe ase balia gosase babe kwa SMS actually yoko make decisions ngambara byaba baguchi gwakanwa especially bali banyorete gwako kwa 2024 asukurubikana gwa Gen Z batabirenga abafuasi baba bange mbangati ya bali babwateraniti kwase gwako gwa okurubikana gwa Gen Z orobotu ra sepecha kana the same time bono tata gi balia babwateraniti kwase okurubikana gwa 2024
bono balia Mominchori tia banda makweli bono bakotebanga ki ng'aki list yechire torega kirere torole mbara bibaro ntu ate ba list yetige kunje ningo poete sana ngabantu bacha kwa kujebese chitari bantu baumiete cha ukweli serikali ngita kubwa kere list kegero nya list keroti kibwa mochoko noro y'abantu baumiete naba kero monde sakuruna orugoma bwate noro yo gakwete yabunege tokogoro yo you know to avoid a lot of questions. Thank you. Vekende kebe public. Heavy police presence in major towns. So no muganora CPJ kuminga na kebanya nyimbo basi alire kirase. Ngwasa tu mujibo songo igoro. Tanyole tiba galio kwa swabra night naso etemechi ao. Niliona hali ilikuwa ya kawaida tu. Gari bara irerali. Unabona capital roundabout yalia. Bagaikarazo my friend kurumambi paka 6:30 still naomba tikete konkuru so. Unajua gusi kitofu cha maandamano ni capital roundabout. Paka ngamba kubalora mabera bwana mugasoka manyakuruo kabara igoro. Aterega asi yao wale. Lakini maite kibinadamu kile unajua like naroche is it tell you dilagat oko bori abanyanyimba ali ase babegete esengengeri ali bunge kuba kwani ko bolenga kamwalire kende akota yetu alire kende kiriye tingibule mo washe mukubwa ile igogere asije kamera wala washe mukubwa ile toke kumugate te bakabarate ile. No, for it, I want to make a soft appeal. I want to make an appeal get very, very kind. Uchia sobo tenilipo banyanyimbo. Kumugo tuma banyanyimbo asichi assignment bune ejicho gutuliza maandamano n'ebintu bindi. Ndio. Twaro muroberi nganaki egali getegwete bwata amacha mabere soda mugati to take care of them. Because those are our brothers and sisters. Yes. Ni wazazi wa wana bwana. Ngwaroche jezi bako abanyanyimba mama. Yes. Ekakiria 2024. Bako abanyanyimba. Yes niggas bale nero bali kire yes. Ndio. Lakini on humanitarian grounds. Ndio. Tiga special program werozi. That is my silent appeal. No, not even silent. Isha skika hiyo. Banyanyimbo baito tigana barabu bale ndubuya. You know, tiga koiro munyanyimbo ngaginge gasi aende liyo diri njerende yonsi. Nere tata kwanza munyanyimbo nero takira nyole ndagira buya. Lakini nakie ikire tabu. Toza gocha. Azemeli meyo muchibu Eldoret. Kigambiro ki Eldoret bwana igogi atigarete getabwatie bana chibina asenge nchi okwa okorobekano kwa Gen Z. So akukua na majaji pale magano igwa kwa na igoronga na ki president rit kuri goro yari ko inspective wagachi wa bomas ndio chinga kyaba Kenya bande bagendrete ko benyora bali basiritia magima abo ni gora CPJ 12 se gazeti yega ya The Daily Nation oyugi magwanga Otebiri John Mbadi tika na siasa jiao mababy keep off bachana mambo mingi oyugi magwanga mahetage ndrete mirubiri mekongo sana nande bosi ega sine ngongo ikararibo ikaroma beimada. I'm telling you ega hasia ngongo sana deputy governor ya choli ruboli ya mabe anga morale tia mai egere aga gwatek tida ikumo leta robot ko roma benga gi ya joruba kiagera uyuma gwanga risainia tebetenga no binde mwango re byagisandire bajiko kina na Gladys one otherwise iraira ga megete bureki era nazigete bora tigazo geti egazire karosana ai sibiti raje minyo kwayo ya tiba tiko zije chimere chiyo bajara 100 meters. I don't know lakini asichi county chikabwata liberera sana samangana yobochori yani in terms of politics na gochora balida ya mata Homa Bay asebone sabwe goja wake bwa ekerogoli ya arithmetics na voting patterns chia county ya Homa Bay ndio abaki chikura abange bakoba side ya korwa asema gwanga ko wanere route ya Kaspur Kaspur kabondo chikwere ndechi chiagocha Kaspur nere wato yugisi gocha abanda abange bare kweli kabisa takuwa ngumu sana tukimalizia bwana wacha nikuambie abantu zaidi ya 100 igegotebe bwana basiritie magima bako gwatekana no motengecho monene wene getugo imeyenze ya Venezuela
sijaona hiyo hadithi. Ai umuchi monene Caracas. Nakubule tinsa ya mga kikuroko. Wakatega ticho. Lakini abumbu ya I agree with you. Ikiagera marieta y'ekinse netoka kumanyete gesonge ekyo ndironga kuseka Kazakhstan. Kazakhstan kuna na nkulikina lengo obutambe bwireta bwali a Czech Republic. Marieta ali na makongo sana. Marieta ali ruti na makonkurance. Itima tinga kazi ipo. Capital city ya Madagascar iko ku Antananarivo. Yes. No, oyo ngagi. Andrira joraine mugomuruga. Ndio ya. Mundu naro rengi president yenze ketu musani. Kabenda bendi kuna Gen Liare ke paramale. Eto ida bendi ora kubisana. Eyo bogora ro benda bendi utama yibo wegete suti. Aba no marabari urenge ngwete. Era ro ni kemodi nere bakabobenda bendi go chigatamuka. Kiri gazilia kitu wako ria nkongo bwana. Bwana, it's a calling by the way. Ne nkongo, I'm telling you nyite kobe calling itoko balia. Okwagi kuli bona nyimbo to kwira na ruti hiyo. Katika zete yege pull out ya DN2 bamurekerete kwende makara bakuruka every Friday nga The Voice. The Voice ige kumurekera abasubati bali bakokora ebintu unique ba stand out korwesa abande na gukora ebintu kero kende bitakagere nk'abasubati mbabikole. Nabindo chegaye gabimolekere gaye gasera bamolekere tegoro ya widows abantu batige tu abatakano lakini ndio baka stand the test of time bono iga bakolete chi business enterprises babwate chile very successful. Yeah. Bwana kuna jamaa anaitwa Benson Ayenda akotebanga nkwanili sana Ronald Mayaka Brigadier, a man of principles. Nashukuru sana. I underline that. Sijui kama lolote tuingie kwa dondoo haraka upesi. Kwa hiyo mtu rago ulenga ki, would you live with someone whose family you have never met? Mokiororo yake seke usi. Egere manye kwiraniria. No nyare komenya senywa mono muntu otana kumanya familia yaye. No nyenso botana gutacho. Otana kumanya no nyemo muromo abo. Taligendo kirachaji. Taligendo kirachaji go. Igonge tige getimoka. Ege getimoka ekyo, ngeligendo kirachaji go racho. Toira sedondo. Ekyo. Ngeligendo kirachaji. Hicho tuingie Kitui mjini. Kitui mjini bwana. Zungumzia FIFA World Cup. Hii inayoendelea hii. Hii inayoendelea hii. Moto sana. Unajua tukisema game ni moto, koki na kuwa ni baridi, sitaki kuenda hapo. Lakini sasa amabirira abaira sifa enyombe yemo inki omungu ano yo muri nanyu metere mbuyale mwaye na bwatabana no munginoye no moke bonsi miaka yabo ni miaka ya igatua nabantu bali chinguru shaona. Yep. So igoba muhakaga amwete ngaki nyumba mwaye iyo ikatwale DSTV TV yayegere wero equipped asakorero umupira na bipindi bindaratake nero gwakana. Yes, nero gwakana bono tata World Cup yeye omosachaga maete chinse chia America bibire kwa kuri cyo gumya ndo na yanjire is very timely omupira bayete omupira sayi omupira noro elire ekiagera tole 8 hours busio. Yes, kwe chinse jira kweli kabisa bono naboko nyoro umupira kale kwa saa 8 saa 8 saa 9 saa 10 saa 11 saa 12 saa 1 saa 2 saa 3. Yes, oyo kwa saa 4 yabo tuko galia saa 11 ya mambia kasi ngo sana bono musajere timing ya energy game ichonsi yani ganche tamangano umupira football bono igenta bereka gukora no komenya sitting room ne TV Maito mukungu gachire korara nabwate gisaini nkenke cyo gukora kwalira avumono kwanyori rwe rutie
Timati brigadier gose kwaja kuumia yebweka ime yao otaeto montari zodi yambaje mnege toregera tibi atumekagiri atumekagiri bweka maje gagi invite yani ekasi ngo musana bono musubate o complain ringa akibone mbe ko ngitengenje ngoraranje bweka ngo musaja gaikaransetero umupira akorora nkiege iwe tenga kibano kio ya kola mano kiago tumera siko hata algo montago tie tenemos pera bweka okwegabia maete mukungu kwa mogo ya sitting room okobori naki bono katie binte biori gere tunenge ngobwengenjo bozaja ko motevi naki kurnaga koreta tagata daviri naike ritikuniki anyako eto mubiro mboro gatubu aleko erole o mirango erole uchiuta ko ratiga na tuali after yake aba ni issue with that approach mosaje ko matenga kindly nchentike mipira ya nenkore time chia onchiro aeno montoro to ligo chiando mubiro ngo erole you are here, you are my wife uzuru makete ko ena kushuguli ebe emergency ko kanyole oye ko kanya mabite bigi kana diri mubiro yigera ya babitiyo kaili gera gakia bamura no kwali ko tamako sake mecho mpira wayo ukudare digere da kora akaira akerundia akazwa bedroom akarara kebizo ko mutu akakugoli ngo kumia ora ko onali akali ko mutunga obe akifrasi yawa ingi yabe ngiri adbabe you mean you can miss that do inkosi be ko kige friji moro kibazi ke panya ko tuale atu breke mobira ayo okoigore friji go chimi okoigoro jasiko Hola, omozaja ajete kora saa 12:30 ngero mbiro komira ya moyo ko era komira ibere igoro komira ibere ruzalia kuchikorara ndikia gandate korwabo wagachikorara tucho mukungune nengo bokale chinso yago chakorara ora liago America ko bako boko maede gose ko toko boka barai KISII chibaraire njikali sana ujimuino gose saa 7 kale sita na saa 7 kweli ora age sawe baadaye tebwa tishu lakini na bere botukalia so bono mbaranyora na buya singi mupira kini musaja kateba ngentike ka kerosi samalinga ki mongina kanyeka na ora emergency tia mepira ngo hereka inditi kanyibati omongino yo nko enda lenge miremo mugaso every day ariko na housewife agiri kijoni Eda kere udira wiki yakwane kule understand your partner yao kwa kabla moto kujikwa kulisakara understand kindly a partner yao na likes chiaye ndio na dislikes chiaye na nechi hobby chiaye nchirichi ndio that is why na say CV nkobe call your hobbies yes takitolika hobbies nga swimming utana kwa sababu maji obe kujanyoro ile kale wale interview asegasi obe kukaboira ali swimming leo nechi hobby no test interview leo nechi hobby okukuzembe oso moruguru maji asia kokogera so manya muntu onkianje tonye muntu obwanje to mupira ndio igora abo muntu oramo orabe asenkoro ya in fact ke romete kumupira yo nsambiri go chaka tiamoro seri sapara gere by saa 1 kweli ikiagera ngo nare koro mupira umuntu buno igara gusike sana na handi orabe nsemo ya emono urasa ko basensemo ya ko nsemo ya bona mote minga by the mupira go koera oche to basa hotel nale na ndo mate kale sikali akotebanga I have no issue with my wife my wife understands me no na handi bunango ko no ngo enjirango choki bagaka kindly are very positive imogia magunjara
Yoma joy. Ndoro sia magara bayi. Ajire. Ndoro sia magara bayi. Ongera chu. Ayo kwa ligejera yo kuimuka kaidiri. Togwe rudie jere. Wajua mategele yako kwa Ronald Mayaka Brigadia tuokolera magazeti ya Bubono. Tunaelekea kwa mambo ya sport namna hii. Kukumanyia igoro ya World Cup baadaye ntutuwaro mogeni igasi studio kuruwe wadi lieri goma Moske Walter Ondieki atakuwa pandani ya studio baadaye. Elinde kororanga hali inakuwa namna gani. Henry Gongera ameingia pandani ya studio. Wande betinga nara kukaribisha. Ijine chiko likipa ibere nara kwa cheki muino na muino. Mbuya jire? Changuira mawako igoro. Jire biya sana. Okay. Kabiko likipa ya muino. Kabiko likipa ya muino. Na beta kare. Okay. Na bugo litoko boko. Likipa ya muino. Kara imugia kwa boko linde. Okay. Ego likipa ya muino anoira. Bas, bono tigambugia yoko swageti. Taswageti. Okay. Eyo kukwekwe. Tuchake. Ega kwa keba. Ndigeta kabeta bora. Ndigeta kwa keba. Nafoyo. Inakuaje? Safi bwana, Mungu mwema. Kabisa. Kila wakati tunashukuru. Naona uko na kitulizo jako kamili. Upoete sana. Tulikorara. Bedo ndi jumwalenta. Timing kabisa. Andu kaba to understand na bere bonje anthem. Very timely. Kyagera sometimes mu bantu banje tumupira. Into atabes the second sweetest thing. Ni kweli ngakubuliri bolyo tuchiti kongiraneliya because inwe football commentators na abantu bonsi benkoyo igomogoteba nga enkoyo is the second sweetest thing. Bona tima dinga the first nkire kieke. Ngamana kwirana ngakoboli. Mwenye alisema mapenzi yanaisia. Aliutasama mpira. Sijui. Anyata aligereti akamanya go church. Anda aligeribia. Sisemi kitu bwana. Ya kabisa. Game ikiwa ni moto, kokra sema ikuwa baridi. Ndio manake. Mipira yake tutata yogo kumia. Nabono emotions yechiko wikomo to express irindo kwebwere biyawa. Nekene. To ko wacho mupira kero kwa bira at broken ko bwate smartphone ya one day have a chance do yokorosi yokonyore TV na bugokorosi bese wetrase company ya Coca-Cola. Bwana. Ande bono baletire opportunity engia sana especially as a youth. Ndio. Basa bono naliye takire bono utumeke smartphone yao ya minto okangaro bagatebanga okangorevesa. Ndio. Okangorevesa bya kabisa igere in fact ko utumeke smartphone yao bya ngoroche mood bune for example timu yao yaitirwe ose timu yao yabuire. Ndio ose ya qualify. Ose ya qualify. Yes. Ndo tukutire penalty. Ose ndo tukutire penalty bono ryo bwatu umuntu bwasa ime go bwatu mutuganga obe nkeke kiaba. Makosa na harubu nikire tata baka kwa boli nchalina. Akiyo kugorokoli na chabe nkeke bamukorega. Etimu ene chinyale gusuka bosio. Such a video. Ndio. Aka video bunakwo. Ekero kwa register so mutandao okorunga Coca-Cola football.com/Kenya. Register. Bona ina bogotirie clip ekubeka se TikTok, obeka se Instagram, otagi Coca-Cola. Ndio. Kero kwa batagiria hashtag bekalia FIFA World Cup #Coca-Cola bintu bunebyo. Kero kwa bekire video elia. Yes. Musena bego reviews. Manyabude go reviews chirie chibesa. Kabisa. Hiyo ni pesa. Kuanzia 3,000 mpaka 20,000 kwa wiki bwana. Tapata wapi hizo hela? Pesa bwana. Alafu tonyole bono untu bwate top 2 creators. Bali bono konyoranga ki content ibaro sibabekali. Views chiachire igoro mono. Chiachire kabisa. Babere bakoigwa Hisense. TV kongu sana ya 43 inch. Mtu wangu inakuwa safi sana. Inakuwa safi. World Cup yegekero emotions chigoja chiri. Yegekero kuji feeling abono. Yari a challenge you feel it all. Ingia pale TikTok, ingia pale Instagram, upload your video pale. Ndio. Kogotiotereri ngorana bangwana aga bagotiotereri Ronaldo nini hizo vitu pale. Kobwate soda ya wingi ndio ya Coke pale ukiteremusha kogoke ya mabirera. Weke video search video. Inakuwa safi sana. Ndio. One more Coke for the game. Game moto Coke baridi. Inakuwa fresh kabisa. Inakuwa tamu tena zaidi. Tiangiro lera lisa kwa ligi kindly. Kokenda se Coca-Cola. Maide Coca obeke aga dash. Ndio.
kola then obekaga dash ulikerita football obeke dot obeke com stroke Kenya aibu no gosoga abu egokwira se form ugichoria form buya kabisa egotebi bakasi no upload na mambo kama haya so inakuwa unatengeneza pesa yako vizuri tena sana ekuru kwa feel it all challenge and we have to feel it kabisa na kibago erokera feel umesema vizuri bwana unahitaji koki baridi unahitaji koki baridi umesema tu vizuri sana yani feel it all challenge inakuwa tam tena zaidi na njire njugo cha kwara predict wata tegora Cote d'Ivoire yes itaibuka washini nakwambia vizuri na nyenze gwante tinga ekuru kao na hotoko jeruka yona yarachire wana turiko chikoraje mera less back World Cup gocha ni kweli ilipigwa 2 mtungi anensi ya Cote d'Ivoire chigoli cha Nicolas Pepe ndio mogosero mukuru timu ya Arsenal na nyonse tichigoli biraka yakonya Cote d'Ivoire go Cyprus Coast na nilikuambia game yabwate liberere ryo gukumia Henry Gongera na nakwirorerete gano gendo liye clip gekyo nago tetinga hii game itakuwa moto na usipoenda na coke baridi itakuwa shida ndio hii game ya Ecuador na Germany na Ujerumani kwe Germany ilala ikulala ya minyogeti kuboga ilikimbishwa kama baisikeli ya kuibwa ekiagira Ecuador metega this the only way we kabaite German kabosyo na Ujerumani metukanyora ba qualify ndio German bagachaka bijya dakika ya pili roro isana akanyose ndio aba muraba Ecuador tata bakamenya gukinya mabirira we paka 90 Germany bakomenjuko aungeamini ustake jua jamani nako tewetinge game ile sakogenda utabwati koki baridi itakuwa ni shida na ukweli amini usiamini koki baridi ilisaidia watu wengi sana kabisa koki baridi yako nyeta wanta banga sige mu yikyagara mabirera ali nkiguru keronali kuligiriria gosorie gati ya Ecuador na Ujerumani ndio bana tata liberere lyali gutira kweli igendo gyo gere gonkonya nche koki baridi iyo reka kawaida nere guikolaize nere guturumbukia mabere kweli kabisa asinjire ndoje kabisa na bono reaction chiro chomanyete heartbroken chiri emotion chiri nchabo tambete tukata yabategele kartwanya ringe toko batebige kokonya usina basaye gari kabisa ne tonle basaye na araba ka TikTok abanda banane baraba sana baro pale sasa usingie pale kwenye mtandao tu wikaranse yachi tu bone ebesa kero rora ero siriko chakra 3000 mpaka 20000 wedra so imagine you upload your video onye TikTok yigari kuwakana pale ukipata views bado ni sawa Instagram pale yigari ni sawa lakini bado mpali na yuko kugotagia kampani ya Coca-Cola imagine ile heartbreak umepata timu yako imeshindwa vile una BF unakorekana wewe chukua tu unaona vile nafanya hivi video kama hiyo weka pale kwa mtandao TikTok pale na Instagram kurugabu utakuwa unakuangura tu views zako pole in a week 3000 to 20000 utakuwa umeweka kwa mfuko asenchire ndoje kabisa tote banga bali bagotaka kweli kyagiga kwa broad video chibakwenda se website gali ya Coca-Cola dash Coca-Cola yani Coca aga dash pale Cola weka dash alafu dash kingine football.com stroke Kenya ndio register pale inakuchukua moja kwa moja aibono kwa upload alafu na watag alafu iko very automatic form is very simple kwa hiyo because it get straightforward itabu atemangana manga na ndo maite kukuelekeza buye unokokora alafu inakuwa sawa sawa hapo fresh alafu bali bakonyora na inde ba in a week top 2 creators bakonyora with most views ndio bwana ATV Hisense 43 inches pale hata wewe ngangana mimi nangangana yangu already nishairusha pale maana unajua ni awamu ya mngangane bwana chikakieci gatorwa ni rasa nje kabisa kweli kabisa tunasema one more coke for the game moto coke baridi mbali na hivyo ndio enzi ya Tunisia ro ukarange bajitegeka kama wasafiri wamesafiri tourist msafiri ni aliye bandarini hata kwa bandarini hakuna game ameshinda amefunga yego ile ya buyoka lakini na trendia yego tigolisa tu mada yango tebere likongera chisiso ninchire okote makoliye bahati ebolete pi ekwanga egokana tata egokana ingieke abenga ubegete kibiriti tukime gose ubegete karamu goto kwamanya koyerigi pia abora lilibono kwa rusi moja mpaka kuasa vile karamu kuligera alafu mtu anakuja na kuambia bwana kalamu yako si ndio hii hapo umeweka kwa sikio bwana ndachichaandika sana yani lakini ngujira wale nyetinyo kwa wate birega linyo zuru mukungu aho cyane tukurunyomba uko yerigi kweli aho zigikyo mutuba ko ande duka kugorenga
wedo kako boli peso kuli ko yebego to foto ikiagara we yani ukiona ile mawazo stress ai uralije ndo bakora zubuli nganje bora nataka kuwa na experience ya mwanamke kwani anasumbua Tanya ba mesinyete nyasaye wana ntumbara unahitaji kwa kibaridi ba mesinyete si akileta ndo mnampatia kwa kibaridi abango kanyera mabirera baile bwana na andi kuara kwa soda kwa beke fridge jiro tuwale stock bro wali ka bwento riko chana nake na ndo mayete wanaona onchorete aserero siendi base leo na iwatch kwa nyumba nilifanya shopping yangu jana zangu baridi ziko ndani koki baridi iko ndani kare wori weekend ndio mbijobe ke chisode cha ucha koki baridi gali nande nyogo anjite nseme yiga mtandao kawaida sinomanyetenga ebye wambiro wana ba comment TV ya 43 inches pale ya Hisense wetra suku participate asensemeli ya Coca-Cola kabisa na kwebwere byegwa igatogo tabanga Coca-Cola -football.com /Kenya pale wili keringa Kenya arako babujya kigumu cha mategera se challenge ngaini sana mbo amanyakanti mna fairy tall mbali ne TV ya 43 inch pale kama cha mategera boko bwera 3000 mpaka 20000 ase iki kabisa pesa mzuri sana ya sema ya TikTok pale sema ya Instagram emotions heartbroken jiri mwacha mategera lichumo pira usiache nyuma tu react yaye beke simu yako ga record arafu upload video yako mambo na kuwa sambamba kabisa na unajua sisi tunaenda na hashtag all the fields hashtag Coca-Cola and hashtag FIFA World Cup one more cock for the game game moto Coke baridi ndio manake tupatie matokeo ya jana haraka upesi tumalize hii kitu haraka asanta ense ya Paraguay mbaru makali yo gatanyonsene na Australia nchinga kitaki nonye basokire baru maega mupiro no rubo atiribira litindi sana na ko yikorense United States of America we karabona iga amwancho matili komanyinga chitimu nchiroro asiga ka round of 32 chamanyire chigo chikwemera na ingoyo ntangani so far round of 32 nigera bwatreni ense ya Canada na South Africa alafu kurwa serongoro Africa pale Morocco mbagaso na Netherlands mechi tam sana alafu Brazil mbagaso na Japan chinga ki United States of America baragosiri n'ense ya Bosnia and Herzegovina maiga ya ikwede ko jikora ense egega ya Germany na wate mupiro wate liberera mu president bwe ense ya Ecuador aralitigo tabanga leo itakuwa a public holiday to celebrate a win of a chairman na kwenye retiketi jamaa sijabo like bali barachiko sababu na Pestiruzos ikiagara ni timu igokora namba isato asama mirane ga World Cup ni chipointinye spirit ne roro ya barabu ukogenda waka asi igakaka round of 32 ikiagara ga igabono nigo bakolektive ya sensemeli ya Pestiruzos lima boli nagenda gutara senseme mtandao igoro oyo FIFA president Infantino ekyagara litkoli goro asingo yogati ya Curacao na Ivory Coast challenge jiteka 10 ine mwaka rakanasi giti but before that chikamera nchamoro giti karasi geti iga ase timu ya Ecuador bari kokosera nense ya Ujerumani na nige gatebekananga kurasi geti ense ya Germany bari kokosera na Ecuador ige kuira around 40 minutes pale mpaka ase geti ense ya Curacao bari kokosera nense ya Cote d'Ivoire nakirede within 10 minutes akarokanasi biti byonse bibere bora abantu bakwebule batyotere bakwebule how is it possible nonje timanye tikagara injina aramabole arasomo tugwikira bono iga game ambayo itakuwa ni moto sana angalia pale Norway na France hapo tutakuwa hapa sana vile kuna Senegal na Iraq nzuri game nzuri bado na naona Senegal akipiga mtu kama France vipi France naona akimkalia sana mwana Norway naona akimzidi maarifa France hapa kosoli nabeta kile usikose coke baridi ukae nayo na ndinchiro yicheme kebuma ete bendera ya France na bokonyore ya mwana ndiko imukirimo sana bwana coke baridi kabisa inakuwa safi asante sana na at the same time ko kumukirya ba mupiro jegome toko bo mwansu ekera mu kujergeli asobuamo na amasani rijabasari bali sama ofani iya basari bali gaiga ko batenga bano tu ekera mupira umusani maito mupira ninki emotions stiri celebration stiri
baridi karamogo chichengera subu amo jamani moko nyoranga na moko erosiri ebesa kurwase kambali ya Coca-Cola na bigo kwibura bakachitiri aba Yakobo ta kunyara cross clip weka lakini tukae na yeye vizuri. Mimi niwe cameraman naona cameraman yumusu naona akishinda hii pesa lakini shida ni kunipatia ndio shida bwana. Gorarata tena kijana kia yoko boko yoli ne kijana kia yoko boko na kina bonda agekonye at least challenge yeye arona bokegweta na bokegweta ikyagerura musungu paka asoime ura morente ime kweli anyori motion ni chirema birera ali akinire ando more code bija okanyara chifuse chai chakire alafu umanyete kok baridi ngoro rako majiko tini ko sina maite ko gakwa bwa kwegorera mintambaia kok baridi ntambebea 2 za mikepe nimanyete naende gago siva bia to chiruti ejo era wingiwa ni moto kok nara sebe kwa baridi moto kok baridi ndo barake bana safi kabisa tibete surubwate kende angelinge saa 6:45 utakuwa unaingia hapa. Utakuwa unaingia hapa tena nikunjue kwa mpigo tena sana. Tunasema kwamba Kerogo Chikorori game yao make sure uko na kokia kwa baridi alafu mambo yanakuwa mazuri tena sana. At least one more coke for the game moto coke baridi. Ndio sasa. Asante bwana. Tiangelinga hiyo. Linga hiyo. Mbugile virimbi njaende ikawera na akole. Koroga tu akole. Mbugile virimbi ndwa. Okay. Igo. Ona tu akodire bona akodire gwataka goteba ngomo kumuna bago cyane ku nyumba ngayo kuru experience iki kayo muntu nagwanige ntate kayo muntu akuru experience no na goli bonto kwa sina sumukungu it is okay asante fika salama no fika salama usiongeze tupatane bwana tupatane genda tiangoli bili bike akuru kwa Henry Gongero mwacho motegereri anaondoka hivyo kimadoido nyuma yuko kwanera gaiga kwa undani kabisa igoro ya FIFA World Cup na mangara unagendereta bya kabisa mwacho motegereri kila kitu kishwari kabisa kideke 2022 cha vudogeri chinsa dibiri cha bono mambia chinsa cha Afrika ya mocha na bado na ningali namsubiri mgeni wangu hapa ndani ya studio kerara ikai ase studio mwacho motegereri umoske Walter Ondieki igamirire tamatekero go kyobo MCA ase gwodiri ye Eligoma yereme yake bunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira so pindi tu atakapofika ndani ya studio tutakuwa nafanya mazungumzo moja kwa moja, lakini kumbuka mwacho motegereri ndani ya soko fasta na bukwenyorera ebesa ya mapema ikegera igoko bata star 666 alafu pick a box. Yes, you pick a box namba ye moyo 3 na isano nemo chora ilia ego jete moyo ya kabisa kuruga wo weke pini ya M-Pesa straight away chibesa chiri okubuga go chigo cha si account ya M-Pesa straight away muchano ndi wesio tayo nyoranga ndani ya soko fasta. Hii ni kubwa tena zaidi nendege koleto soli kio ni kuisani kubwa ya Dumu Kenya. Mambo mazuri tena zaidi, fanya hala weekend ya mte toye rosi mapema ndio mambo yanakuwa sawa kabisa. Ntarage ndira mono kinganye tomo gani na igase studio by the way nagotevinga nagotevinga game nero mogoroba game enkongu sana obutukubwale rogati ya Norway na France nchera nere game ngo chikora kabisa timatia ego Senegal ligo chikora na Iraq ndio kere chonse chiko cha kasane saa 4 usiku. So mwacho botegere kindly karo chikora game yao, make sure uko na coke baridi kwa sababu game moto coke baridi kabisa. So mwacho botegere bande teko kumanyina ende ekaro gendete koro lenko yeye na coke yao gendete ko yesiba buya kabisa na bila tuke nyomba mwahoro koro ni familia yao musani we jirani go chire munashare pale coke baridi kabisa. Unajua ile ndio inakuwa real freshness kabisa na kila kitu kinakuwa sawa. Na mura gende base mwairu akandagera kama kanyamchoma pale nyamchoma mwairu siga snacks namna hii maybe ni half time mukubeka lazima utaramshe na coke